ole Mizoram hi population base chu tin Rawngbawltu tamberna ram nam ani arin oma kil tin maya hian khotin maya hian speaker emo speaker nungzui tu emo ani lo vek po in kau hran tin maya hin thu hril tu tlema ami tuiti tla thei deuh atanga mi tuiti tla lei thei lo te tin chu baka kau hran upa strict deuh te kau hran upa do thei deuh te thalai hroi tu thalai te ngai san deuh te ngai san lo te kan ku tul mai ni kil tin maya hian a speaker zui thin dale ringot poi hanin siar tai la veng tin maya hianin than khat dei chu kanom vere renga hol khat thi chu kanom vere rengin rin oma chu tiang bok chon kau khana te po hin ni rin oma achan chu Christian ram kan ni miawa chu wang chuanin Rawngbawltu ming pu thei chu kan tamani chu ta tak chuanin Rawngbawltu pathian kau pathianina Rawngbawltu ati kan ni le ni lo chungchang hi Bible atang tele atong bulam atang ten chuk inchu zir holo kila thain ka hria ole Philippi bung ni changa tanga changria ta khan hian kan hua Philippi bung ni changa tang hian kan chiarange heril ru Krista Isu apwa ombokha nangmania omro se ani zongin pathian anga oma pathian tluka omchu thil thlak le theya arwat lova mishing te ngalo piangin boy anga ain siama ama le ama chu ain titlom ta zoka tin mishing anga lo omin ain ngai tloma thi khop hia la thu zomin alo omta crossa athi nange chu tinitani tin hetiang deu che hi Roma khan bung khata khalin chang khata khan kan hua pola Isua Krista boy tir kau ni tura kau pathian chanchin tha hril tura ati hrana chuan ateni pola Isua Krista boy tir kau ni tura kau pathian chanchin tha hril tura ti hran khalai khan thumal poi mo deuh mai pathum kan hua Isua Krista boy le kau ni na le ti hran ni na kha ani tani chu ta khanin thil poi mo pathum pakhaju chia lo emo boy servant tinia chu Greek lama chu doulos ti khani tani tin kau khol ti khani ta chu trong bulam chu kaleo ti khani ta tin ti hrang emo kau chua ti kha omle ta chu set apart mo ti hrang arepio ti kha aron ni le tani hetilaya hianin khami poimo deuh wei pathum chia hlo ni na te kau ni na te ti hran ni na te kha apoimo em mai ni chu chia hlo ti om zia tang khan an entai la chia hlo kan ti chia hlo hetilaya aron soi Greeka doulos ti servant aron mana hi chu keinina chia hlo apu thua apuina adu atira atir lo thei lam ni lo hian ama du thu renga phuar tu ommi alawa apu Rawngbawltu saktu ron soina khani tani hetilaya chia hlo Rawngbawltu tir ko polana ron in ti hi chu kan soinon le anga apuina ti lui wangemo phuar tu oma wangemo lei abat awangemo nilawa phuar tu ommi alawa mas ama du thu renga apu Rawngbawltu soina khani tin hetilaya kau ni na kaleo kan ti omzia khachu Isua Krista tlan na ro puizia chang ve tura kau ani tani Isua Krista tlan na ro pui tak chang ve tura kau ni na khol khani tani chuta chon mi zong kan va hian kau vek kani tani tin khatilaya ti hran pathiani na akau chua ti omzia chu Krista chanchin tha puang thei tura ti hrang ti na ni a hei takhi Christian te kandang lam na chulo ni tani chanchin tha puang tura kau kani ta chuta tak chuan nachina karon soitak pathian Rawngbawltu chia hlo ni ve in chal mo tin
kau ni ve nge in ria le Rawngbawltu ra ati ran ni ve nge in ria te kha Rawngbawltu dik tak iso Krista in poina pathian poina Rawngbawltu ati kha kan lo ni ta ni chung ang mi chu kan ni empty kha en hoila ka ti lai tak chu lo ni ta ni Mizoram Rawngbawltu ming pu ve si tam tak hi chu hetilaya pathian ina rombung kha chang khata tir ko polana ko ani na thu a soi kan ron share le non le ngata ngatir ko polan amale amaron in soina khanita pola iso Krista boy tir ko ni tura ko pathian chanchin thril tura ti ran kha kan ni em ti lai ta kha kan en ho tura karon than chuni tani ole khovel secular khovel a chon Rawngbawltu kan ti tele midang te ta na che chuak kan ti ang chi le pathian ina ko Christian Rawngbawltu te chu adang lam em ni khovel thirna tang chuan engkim I thu vekani ikuta omchu ita vekani ti khani tani ma se Christian thirna tang ro chuan inei zong kha Christian ne na tanga I don ania khovelin tinge ti kha ikuta omchu ita ati line Christian khovela pathian Rawngbawltu ve thu ro chu inei zong ko Christa tanga don ani I don ania midang te sem ve ro ti khani chu adang lam chu kan hriat ro le lam chon engkimi thu vek ita vek ati le lam Krista Rawngbawltu te nuna ero chon inei zong kha Krista hina tang I don ani a midang te sem vero te khaloni tani then khovel thirna tang chuan ita ni ma se apetu kania a ming thana ka tel veng ti khani tani hetila ya ta khian ania engthil tha po kha midang vati sakta ila mo a ming thatna kha khovel chon atel du ani ma se iso Krista ero chuan ita chu apetu Kristani ma se aming thana itan ka pe chelo ti thungani chu khovel thula chuan mi iti sakhan iwati saka wanghan joy moina ming thatna mi te faklo kha ape chuak tu khan avatel ve thini amar chu Christian Rawngbawltu ero chon a ko tu le kamal somna petu kha pathian ani wain aming thatna le khang zong po Krista ta tu ni ma sela a thok tu ne na khan apel thini then khovel thirna tang chon idu zong ni lovin ichung ho tu te thu angle anti angzelin iche turani ti ni ma se Krista Rawngbawltu nuna ero chon idu zong ni ma se Krista thu angzelin iche turani ti kha aron ni vele thung tare ole chuta tak chuan Rawngbawltu theu I na anga thokle pathian ko service Christian Rawngbawlna va pe chuak kha kan lo dang lam ta em chuta tak chuan na anga thok nge ini a pathian Rawngbawlna nai lalpa ko na ni wanga thok ti khalwin en role hlo tlinna ringot ien chuan pathian ko Christian service khani thei to lo wa na angin ingai ti na ni Rawngbawlna kha amero chu I na tho pathian rin omna in ngat ani ero chon Christian service alo ni tani iti ni ve to lovin mo pathian rin omna ngat in ngat ani che khan Christian Rawngbawltu dik tak chu kan lo ni tani na thok tu na tho ne in nga ya chon ti tha changin fak kan hlo tro ti chiat changin soi chiat kan hlo ve thunga amera chu Krista Rawngbawltu dik tak nuna chuan a thlen china a thei top a chu ani chuan lalpa lomna alu thina chu Christian service chu lo ni tani ole in el ho zel te ang Christian Rawngbawlna dang lam bik na chumo a chakna in ngat lovin Krista ne na in lei china wangzokin rong abol thina ni thu a soi thiama wang emo ani lo pon an nei na tlin em wang emo ani lo vek po in talen adon that em wanga Rawngbawl ni lovin Krista ne na an in lei china khan a Rawngbawl kha in ngat ta zogani chumi omzia chu pathian Rawngbawltu dik tak chu Krista ne na in to nei an nei ma sange ngei turani pathian ne na in to na pian thara nun dik tak nei silova Rawngbawltu anga in chal te hi chu lalpan ka Rawngbawltu ati de zinga hen kan tel ve thelo ni chu tiang mi pathian ne in to na nei lo mi te chu lalpa chakna ni lovin an ma ni chakna anin ngat thina ti chuan an thil ti that po kha an chuanga an theina anin ngat thini
Krista Rawngbawltu dik takini chuan mi hriat mia alo poin rongbawlna khan phu takini thokanga midangin an fakle faklawa che in khat lawang khalai takha Christian Rawngbawltu dik takle Rawngbawltu der danglam na chuni tani Rawngbawltu der le loman muzo to te chu mi hriat mi alo nan ti thape mi alo alang sar laya aro pui laya a stage a khan om nuaman ti em thirani amero chu Rawngbawltu dik ta Krista tanga cho Rawngbawltu chu mi hriat mia alo poin phur takina thoka mi fakle faklawa khan a in ngat ngai lo ni iso Krista Rawngbawltu dik tak chu midang te ti lom na nilovin Krista mangai na wangzo khan tilo thailo din huna a om thina rong a bol thina ni engtin mo Krista a mangai na wang khan bo tilo thailo din huna om a tilo zo kha chon anna zok lat kan thian pa pakha chon telom mi Bible ka zirtir lo chon kanna vek zelati atan kha chon mo midang Bible zirti pui de kha thil hreu mani to lo reng midang te ti lom tum khan rong a bol to lowa iso Krista amangai na wa khan re thei chung po in chaklo chung po in harsa ti chung po in lom chung rong bola na kha thok thina chu chuan ti lo thelo din huna adda ta ni chu Krista Rawngbawltu dik tak chuan a hun le a mun a thliar ngai lova a Rawngbawl chan iso Krista ka a hriat chian em awangin khoi huna poni sala engna po tui takina thok thina ni Mizoram Rawngbawlna kan ti tamzo hi chu anuam china atui tui eitura ani de tlang pui thina ni ma se cross ram re mun le midang te an mu sit na mun te choi moi hlo lo na mun te le thing tlang kil khora chuan missionary chuak tur te an wang rei me ni pastor ni tur chuan mo theological college a yan mi an interview rui me ni amer chu missionary ni a mamo na tak tak muna chuan thon chu tur hi an wang rei zel me ni ma se iso Krista Rawngbawltu dik tak chuan pastor nani emo missionary nani emo evangelist nani emo biak ina lalpa Rawngbawlna nani emo engma kha a thliar ve to lova a Rawngbawlna chanjo iso Krista hriata wang khan khoi huna po engna po tui takin a thok mai thinani khang ka soitak atang po khan nangma le nangma khalawin enchin zelro ole iso Krista Rawngbawltu dik tak chumo a Rawngbawlna rizalin ati boy velawa Rawngbawl ve tura kau ani na khan atilom tok me hlim takin Rawngbawl thina ni helai taki aro puilai chuni Christian khovela hian a number game kan boy thina kan Rawngbawlna exam nge inhlan na ka siama exam nge ding ka Rawngbawlna train baptisma chang exam nge om ti lama hian Rawngbawltu te kan buai fo thin kha setana bum nani isu Krista Rawngbawltu dik tak chon a Rawngbawlna result lam khana ti boi velo a Rawngbawlna result ra chuak alien emo ate emo alom tok em a result po mu turom lo ma sela Rawngbawl vetura ko ani na kha ro pui ati tok lu to ka alom em jok thin ani adang lam na chu ta khan achiang tro lalpa Rawngbawlna dik tak chu mood emo emotion vela ai ngat velo ko ani na zo ka khan a in na zo ko ani awang zo khana thok thin ka chu kan mu ta fu de chon Rawngbawltu rin kan te chok teng speaker kan zui ve tiang pathian thu kan soi tiang Krista Rawngbawlna dik tak ne mina hriat to chuan mood emotion divel khana ti boy ve to lo reng hlim tak main emotion om mi alo na apo hey mizo na mai jon ashrim shrimin khuang raute music raute mo speaker raute kan changna sem ni kan du zong speaker in thu soi hallelujah pop pop ma kan evak lon soi chon enganga thu soi tha po ni se kan mai mi ching lui tlata ani lo vek point kan du ang music arik lawa kan du nga kan zai tui lo chon ro me kan ma se Krista ma na khrechiang tu a Rawngbawlna Christianity khrechiang tu chu mo ngani music telo po could ben na ring ota po mitu itla zoi chen azai theni voi ka chu college kan ka lai khan practical na hian rail station na hian Rawngbawlna kan vane le kan vakala le azai thiam pol kha kan ne aro kutan be a khola vai la sa
kan thian then khate ka chu lim em hin rongan bol ka va kal ma sak ber chon a ho hi kan ti ko ba ro hi kan ti ko ba ma se ka kal ta ka chuan alo limom zinga ka mu chuak ta mizo christian te chu khuang rawa te speaker rawa te a rimoi rawa te kan om thina kha chu krista rongbawltu dik tak nu na ni lo ni rongbawltu dik tak chuan krista nen in lei china nei tu midang te rong a bol sak thin tu te moin ti tha ti se ati wang ni to lovin krista nen midang in lei china tha nei se ati ngoi a fakna a credit a rongbol na ra chu kha a man chang ve don lo ma se krista nen in lei china mine nei chu alom tok em thin midang te krista nen a roi thin tu te mo in ti tha ati ti lama khan a boi lo re ni tin Christian rongbawltu dik tak chu khoi muna po engtik lai puin pathian rongbawltu ani na nun kha aron lang thinani tin pathian rongbawltu dik tak chuan amamo ai midang te mamo angai poimo a kher jok thinani rongbawltu kut do hi kan tam em to ni zora main ma ni thu soi ruala ma ni mamo zong soi thiam riau theinom thina oh chu rongbol nan kamamo ti thiam riau theinom thinani khang mi tak chu le lo man mu zo to ni thin christian rongbawltu dik tak chon ama mamo ain mirang te mamo kha ada poimo jok thinani tin pathian rongbawltu dik tak chuan a thei to pa thaber na thok thin helai poimo lutuk a phak to ka thaber na thok thin ma se a phak to kha a phak to kha midang phak tok ne ang lo be the ma se alom tok tho ma se a phak to ka thaber na thok thin ni hei ta khilom rongbawltu tam tak te kan that chiat na than chu kan base ke ma ne thaber kha pathian hena kan pelo thini tin christian rongbawltu dik tak chu arongbol arin om thini thu soi thiam em ma se na tho na muna midang te kep ngai tlat ni te hi aza thak mizoram speaker then khat sarkar na tok an ti chu an tho puiten an ning thin an ti nga tinge rongbawlin mundang an kalna sal tuka an nan ban san phal tak tak box silo midang te kep ngai ani an ti khatiang kha chu in enfia athra ang tin fsc bung ruk chang ru atanga chang ret kha kan share lok tiang fsc bung ruk chang ru atanga kan share nge boy te u krista thuzo mangin ti dek le khura thinlung sakhat voin mishing tilom tu te mai anga mit rongbol lovin krista boy anga thilunga pathian du zong ti zokin mishing rongbol ang mai ni lovin lalpa rongbol ang zoka du tak chunga rongbólin boy ni sela boy ni su sela mitin in thil tha an ti apiang chu lalpa ni na ta anga hai vek an mule ang ti hren ti sa in ho tu te thu zom ro u ati lalpa rongbol angin na thok ro u ati khalai khan achiang ngoi mai ni hetilai hian pathian ring tu le pathian ring tu pathian rongbol tu le midang te mit muwa rongbol min ti se ti dang lam na chu lalpa in rongbol tu dik tak chuan pathian aringa bo ma se midang ten ti tha min ti se ti rongbol tu chu ama ain ring tok thini tin pathian rongbol tu chu pathian ain ngata ma se rongbol tu dere ro chu ama ain ngatrin rongbol tu dik tak chu pathian le a mishing puite mangai nei na norkala ni ma sel rongbol tu der chu mishing du nei na norkal thin tin rongbol tu dik tak pathian in chu a in ngai tlom ma ma se rongbol tu der ero chuan hlo tlin na angai poimo ma hlo tlin na du thini krista rongbol tu dik tak chu pathian du ang zong zelina che chuak thina ma se rongbol tu lem chu thutluk na kha amma in na siam thini krista rongbol tu chuan vanlam method amanga ma se khovel rongbol tu chuan ama method amang thin tin krista rongbol tu dik tak chuan phurna le lomna hming midang lomna hmangkhan midang te awat chau chuak thina krista cross kha awat chocha ber ania pathian mangai na le pathian rongbol a chocha ber ni ma se rongbol tu der chuan thu nei na le chakna te thil makti te khovela midang in mak anti te kha chocha amang thin ni miten ro pui ti se ti kha chocha amang thin ma se krista rongbol tu dik tak chuan
phuna le lom na dik ta Krista ale a cross ania chumi mangton rong abola chumi mangton midang te chau pura tum bok thinani ole khang ka soi tak zong zong ate khan itla vem ke pokat tla treu ma se ka tum chu tir kau polan ni tin ka thi thina tiang in ni tin in zirve ka tumani nang po tuna ka soi tak a khan itla ni mai thei ma se itla ani pon mason tumla lalpan alati fam ki mangche tirkau pola kha sola ni la khan dik nia khiat lama mishing takina chewak mai mas lalpan anti thartak che tang khan pola aronita apostol ro puilu tu aronita ni ani pon Rawngbawltu nia in khria khan ti diklo tam takalo nei ma se Krista in lamleta ti chuan lalpan Rawngbawltu ro pui taka acher chuak theini ilo ti sol to poni mai thei lalpan athazoka ala cherdon cheni lalpa in ngat tak che lalpan manin som fik ro se amen